So bago mama amaungangan. Miya kay sa alungan na sa katawa ba iya mabibisya tanto sa tulang. Sabab sa di mariparado sa ipagutwiran aguso pamilya niyan. Miya kasulid suwata iyan abago mama. Pitero iyan ang inakulayakan. Ada naman na utang karakan na miya timo. Kataya solistaan akan. Kinuwawi na susurat na biyatiya iyan. Ayami susurato na paganayron. Kagai na lumibid ako sa pupot. Na limalad akibi di karakan. Ikadua, na miyamipi ako sa bangkala. Na sawati oto. Ikatalo, na siyugo akong kasapadian kagiyo. Na limalad. Ikapat, na rinitanakan so dua ariyakan kagai. Na limalad panuto. Ikalima, na mimbal ako sa assignment. Na limalad. Ikanam, na amay na plampas wakopan. Na limalad abayaduto. Sa manuto, na ayato talian langon ina na talwati agulima. Miya kasinga suwina iyan. Sa kinuha niyan so karatas agusubulpi na misura tamambu. Taman sa biyatiya o bago mama so misusuraton. Paganaya misusuraton. Tigiyan. Inikaw gatakan saka sa miya kasiyaw ulan na libre. Ikadua. Uman gawi na gumurao kako ku Allah sa siyapang kaniyan ko suladutianakan na libre. Ikatalo, na diya ko katarutopan sa turog isa ko ikaw gatakan saka na libre. Ikapat, na miya kagdama ko sa masakit tanto kumasa abalilitana na libre. Ikalima, na mala arugo amiya darakan isa ko imbawata akan saka na libre. Ikanam, na umana ko makasukat na mamasako sa gita aka na libre. Ikapito, na subraatan to abubaya akan raka na libre. Ayato talanan palaya na libre. Na kagidin ko mabatiya o bago mama na miya kaguraok raksa miya gaksiyan si inaiyan. Pitero iyan inakulayakan rilaan karakan so langon akiya rasayin ka kasabanaray kalakakan o bako kararangiti o Allah. Sa rilaing karakampan so mga aryakan ko kiyara sa kakiran. Taman sa miya kaguro o kamambu so inaiyan. Mga pagaryakan, mga bubayakan ko Islam. So din so Allah imiteroon ko kiyara sa uwina. Raksa piya-piya ansiran. Aya dalil na pitero Allah si sa Quran. Suratul Ahqaf ayat na ika-10 agulima. Napiyangin sa nami ko manusia so kapiya-piya kumbala aloksian sa sampor na akapiya-piya. Inikawgat sa kanya ni inaiyan sa margen. Guinim bawata iyan sa margen. Balasan ka no Allah. Balasan no Allah. So pesurat si sagyang kaya post apamatian tano kaya po na nagyang kaya post balabalasan tano lang no Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.